Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire ensemble un gâteau d'anniversaire. Azul flakunt, marhaba yiskun tar la chaîne asagini pour raconter un gâteau d'anniversaire très facile à réaliser. بين سهلين ماضي هكا تخممت هكا l'anniversaire بوراون كنت voilà pour les ingrédients il vous faut 200 g de chocolat noir, 40 g de farine, une boîte de mascarpone de 250 g, 4 œufs, 75 g de sucre. Pour le glaçage, 100 g de chocolat et 50 g de beurre. Voilà, on va mettre le chocolat au bain-marie. Voilà, on casse les œufs, on arcime la ligne dans le saladier. 4 ملالين باين سهلين ماضي مثل تخممت هكي وراون كنت لانيفرسير نسن فوالا سنعمل سكر 75 g de sucre, on mélange les œufs et le sucre bien et on rajoute la boîte de 250 g de mascarpone. مثلا boîte mascarpone 250. Comme de l'anniversaire خدمة دا gâteau يجيناس pourquoi pas وكنتي تسكني غير لا غوسيت تزيد نخمل واحد. فوالا تروي مليح on mélange le tout, faut bien mélanger. Voilà. On mélange bien. Le chocolat on rajoute le chocolat. Voilà. Le chocolat noir. اللي غتروي في كلش. Et on mélange. ياسنا نون سلاق الفارينة 40 g de farine. كنت دي فيغ شغل ان موالو شوكولا نتشطس الفارينة على ستيرنت 40 g. On rajoute la farine.
Voilà, on mélange le tout. Voilà, moi j'ai un moule de 20 cm. J'ai mis le papier cuisson en bas. J'ai mis le beurre, la farine pour que ça colle pas. Donc le moule est ça 20 cm ça. Le papier cuisson. Sauf le papier cuisson, الرياف المولي نستعملو مثلي وذي أكثر الفرينة وكنو تنتظر. فوالا نلا نشعل ديجا الفوغ 180 حتى نمثل on va dire 15 minutes à 180. Voilà. Voilà تنخز وكنسي ديكس دي فغلاع. Voilà, ensuite ذاكيني يبوان او غاتونير ذاكي تديكوري مثلا على حساب كل يوث مشي تبغى تديكوري. فوالا ذاكيني نسفساد نخمد لو غلاساج نيو شوكولا. نند 100 g de chocolat et 50 g de beurre au bas marine toujours. Voilà. استخممت partout. يفساون sur les côtés. استخممت كل الشوكولا. Et après شوف لا تديكوري مثل لي كيت كات نغ كل يوث مكيسي هو دي سمارتيز دي كيت كات على كل يوث تديكوري كنيسي يعجب avec les fingers. Voilà, يسهل ماضي. كنت جا تواليمت امشي راه تديكوري. Et ensuite نكاين يجزمر ذاكيني لي كيت كات. فوالا على حساب الكاطوينو لا هوتور وكاطو تحسب تجزمم على حساب لا هوتور وكاطو نكونت. فوالا كاين ذاكيني غادي غاس لي كيت كات تخمم في الشوكولا يجيو كنا تطفي مانيس وقبل تقار الشوكولا. ولكن لي كيت كات كيني غتطفنت هذا متظنت في الشوكولا ياكي. ما تبغى تخمم ماشي لي كيت كات مي لي فينغر على بلاص. فوالا كني كنتي ودي غتقزمم لي فينغر اون دو على حساب ديال لا هوتور و كاطو نكونت ناغ لي كيت كات كني كنتي هو يمكن اذا كي شوازيغ لي كيت كات.
لكن ستواليمت ذاكيني أثاث خدمة غاف 3 خاطر مسد مشات ديكورير. فوالا داكيني سرع لي سمارتيز ابرا رمس ايني كنت يهوان او كلي بونبون الحلاوات كلي ايني كنت يهوان ماشي لما خممت كان كامل كيني ديكور مسا لا فاصون كنت. ها ثانو كاطونا يوجد ما يحمل الحال ارمثت سارو فريجيدير غادي يطفشي طوحي مانيس خاطر ميدلس الشوكولا يخدم هذا هذه فسي. ها ثان لو ريزولتا فينال فوالا اتشدم لو روبون autour. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. مازال كي كنت دير قمم ذي لهنا على فيديو النظام ما يبغى ربي بقى على خير.